Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Nagasat, nabindisyon ken naragsak nga aldaw kada kayo amin. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangag dito'y programa tayo. Di pakasaritaan ngayon tayo kan biyagita, kat nagapo kan ipagayam tayo at Tristan, manipod aritaw, Nueva Vizcaya. Kastoy man, tikunana. Dear Miss F, Jakon agpalpaligaw pay. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan at Tristan. Itapay laang kidawakon tinaan-anay a pasensya ket ano samlakuman nga iornos toy atidug unay a surat ko. Detalyado nga mintoy surat ko isu akas toy tikin atidug na. Kayat ko ngamin nga ibinsa-binsa tinagbalin alagip tinapalabas iti biag mi nga agiina. Ket amok kan patsyak a makaitad daytoy iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin rugiak nga roden ti ag salaysay. Raquel, Mariel, anyat kukuan nyo ngay. Umay kayo manganan tadi kay kat maladaw iti pagadalan. Aldawan. Wow! Tusino ganito yun. Plus kinirog. Nagimasan? Sigurado nga aduman ang timakan ko, mami. Ay katwan mala ang tugaw ka nanak ko. Mangan ka amangan habang napudot pa'y timakan. O si ka ngay Mariel, apay di ka mangan. Wa mami, madamdama akton amangan. Ang adamot klase manak ko. Ijay kanto ka din pagadalan nyo amangan. Amangan naman di man ang dirit na ni Manang Mariel, mami. So, saan man na nasubrak? Naa, si ka talaga Tristan. Pakialamero ka. Apay, dakas ka din umamuan ni mami adi kasimrak iti pagadalan ni Dikalman? Kunamitlan nagagat kang agadal. O, apay mo't ngay adi kasimrak Mariel anak ko. Kuang amin mami, mading amin tirik na. Manungal dawan na kastaka. Kanayon kan tumat ngamin ngagpuyat. Kabubuyam daytan iti TV kan kasi cellphone mo. Ay, unay kayo lakit din aya. Da kayo atalo kisayan nyo man ti panagbuy-buya yu iti TV. Kan kakukuting-ting yu iti cellphone. Nang runa iti rabi. Ni, apay ngay apati siyak kat karaman, mami. Wen nga rod uray siya. Awan mo't basol ko. Sa anak mo't ngagbuy-buya kan ag cellphone iti rabi. Anak ko, amin aba nag-analabas kat dakas. Nang runa dagita agad gadgets. Denggendak ka di ko mangamin. Tapara matlaeng kada kayo ti ibagbaga. O tatang, adto yung tinbilin ni nanang asabon kanson rocks. Ay na, ang yaman na kanak ko. Bakit, kumusta mo din, nagitiapo ko? Kaasi ti apo, nasaya at damat amin tatang. Sumsumrek damat iti pagadalan. Sigurado ka kade nga amin dakat inaldaw amat mata ni ti pagadalan. Ha? Ni, anya ti kayat masawan tatang. Adda ka di amuyo, adyak amo. Hindi na minsan anapan naglako ni nanang mo iji ilay. Nakita na kanumot ni Tristan nga agturong iti may sa computer shop. Katwana na iti parakata na. Anya? Tinasaya at palutputem to dyan anak mo.
Iti kasta, maamuam no asino ngagpaiso tinakita ni nanang mo. Wan tatang, kasaritak to ni Tristan, apaman ang makaawid ang. Sumsumre kakmat mami. Amang ano nagbidot lang ni Lolo, itinakita na. Amang ano, kay ingas ko lang dahil dyan. Sapay ko matakas na anak ko. Ngamin, diyak kayat ang madadail manin ti panagadal mo. Ti kayat ko, graduate ka kumamutan iti high school. Iti kasta sumrak kamutan iti kolehiyo, akas kadag iti kakabsat mo. Wan ka di mami. Di kagdanag. Mapasamak tumot lang dahil ta. Pinarigat ngamin kada lolo kan lola kat agsuspetsada adagos. Ay na anak ko, di mo ko masakitan ti imbagada kanya. Panangisakit dalaang dayjay anak ko. Aramidam kit din dagiti assignment mo. Rumuarak labit. Adda na patag apapanak. Makapasuron mat ni Lolo Martin. Nagistaya na kijaya na. Imaglakin din ta, napamatik matlang ni mami. Ay, sobre kag tumatlangi di pagadalan. Siyempre, agpraktisak pa nga agimel. Asidig namin ang tilaban mi. Sana bale, tadayo pa yung graduation. Makauray na ita adal-adal. Iso nga unag pa lang na ti panakilaban ko iti ML. Nagbayag ka mo tinarong mo, Raquel. Itayak pa lang ang gururay dito ya. Ay, kwa. Pasitsyakan, babe. Nakisarita ak pa nga miniti may sa classmate ko. Abuludot to ti notes na inton madamdama. Tapno, ma-review ak dagiti lessons mita. Sa bagay, gusto mo giti. Tapno saan nagsuspit siya ti inam ang nagkating klases ka. Iso nga rod ka. Iso nga di kan agmurmuriot, babe. Nga na, mapantang ruda. Saan ti oras? Sa dino iti papanantay ta, babe. Ije talatan balay mo yan. Ado ti makantay dyan. Kan awan tao, iso-asulo ta ita ti balay mi, babe. Sika, kanayo na matan. Ha? Katalaga kasta, babe. Isumot lang titurong na. Kan may sa. Kaya kahit mo man saan ka di. Ha? Loko. Wala, umigakit din. Kaya iliw ka una yan, babe. Kaya makagaran ako una yan siya. Padatan dito yung sango ti Balayo, Ophelia. Wan nga rod Arturo. Katagyaman akmanan iti panangitulod mo kanya, ha? Nakatipidak lang nga rodan iti pamasahe. Sa anak pa'y anarigatan ang nag-commute. No kumatasong bata mong tita, daton ko nga yakin ka. Di, hatid sundo ka kuma iti amin ang papanam. Sika talaga Arturo. Talaga nga isingit mo pa'y laang matday taabanag. Uno man nga hindi bagbaga ko, Ophelia. Isura lang, kasla di nakmatpatyan. Kasla di ka mamati ka dagiti pagbakin ka. Mamati akmat at talagang ay ayaten nak Arturo. Iso na lang ta. Kasla di akon kaya ti makiasawa pa'y. Ita niya aga po, Ophelia. Kasla mas kay kayat kulatan nga asikaswan dagiti anak ko. Ang Ophelia, dumtang to ti panawan ang makiasawa kan mga asawa da. Ikat agmay masakan tumatan. Isuarong bang na lang nga damat katakunay-nay mo ah. Katsyak na ita, Ophelia. Panunutag tupay anaimbag dayta, Arturo. Anya, naibusan ti allowance mo kunam Tristan? Wan mami. Anya, nang ipanamngay. Kat no pang may sa abulan nga allowance mo dayjay. Do alawas pa'y laang tinapalabas, naibusan. At da ngamin binayada kiti pagadalan. Isong ikanda ko na. Awan ngamin ang balon ko ita. Sige mami, please.
Ay, sus Mariusep. Adtoy. Oh, agya manak, mami. Oy, si Tristan, siguradom lang ang iti pagadalan ti pangus-usaram dagiti ititad ko. Wen ka di, mami. O sige, tamapan akon. Abangan lumaladaw ako di pagkadalan. Ayos. Sa wakas, at damot lang ang gastuset para iti outing mi ngagbabarkada inton malam. Naglaing ka talaga, Tristan. Ay, makapasuron na talaga. Makapasuron ti kasto eh. Pwede magtan makontak ti cellphone ni Oliver. Sa dinungatan ti ayan day di lalaki. Adi na sungsumbatan dagiti text kan awag ko kan kuana. Nas kan amaman na ti kasasaan ko. Ay, makapasuron na talaga. Manang Mariel? Raquel? Oh, apay akas na tilangam. Apay nagdabdabog ka dit akas laubing. Si Mangpit kamit gaya man. Wen, nagawid ka na sapat na sakit ti ulo. Jack na ro din si Mrak iti maudi ang subject ko. Apay ngay, agsangit ka matan. Anya kay tisang sangitam. Awan, masurunak lang. Masursuron ang mas-asar. Asino ti kasuron mo? Ti ka di boyfriend mo? Ay sana, awan pa'y boyfriend ko niya. Oh, talaga? Awan nga ron. Talaga ka din? Awan pa'y boyfriend mo? Dagulit ka man. Awan ko nakangarudan. Awan pa'y boyfriend ko. Ngamin, agad-adalak pa'y laang. Ag boyfriend akto inton makaturpusa. Promise? Ha? Oy, Manang Mariel, di nakman paglulokwan. Inton kwan, ipulong ka ni Mami. Aw-awagan kay tay Tristan. Agpakadwa ako maama pa ng grocery. Ang apay ajak mo't makontak ti cellphone mo, ha? Mami. Apay nga out of coverage ti cellphone mo. Saan nga agring? Saan ang makontak? Saan mo't asigod akas jaya? Ay, mami. Anya akwa. Ituloy mo ati bagbaga mo. Naisalda ngamin ti cellphone ko, mami. Anya? Apay nga inaramid mo ti kasta. Ikikan ka mo't iti kwarta. Sorry, mami. Talagang ngamin anibusanak. Isa kapilitan nga insaldak ti cellphone ko. Kasano kumaan na ibusan ka? Katjak mo't agkurkurang amang mangtag iti allowance mo. Mami. Anda kami napanan mi ngagbabarkada. Siyempre, ano ti paggastusan ni Jay? Share kami. Isa naibus tintadyo. Ay, unay kamatan, Tristan. Imbes ati panagadal mo ti asikaswan. Saan mo tapuro ka barkada. Isu ang nagbababa dagiti gradom. Taday talabulakbol mo ti asikaswam. Sorry, mami. Sana na maulit. Promise. Basta tubusan niyo tinsalda ka cellphone ko. Ay, Diyos ko. Mano, kansa dino tinangisaldam iti cellphone mo? 2K, mami. Insalda kiti may sakalag iti classmate ko. Ay, una yan na itaga ubing. Saan man lang nga masayangan iti kwarta? Di damo ti aginot. Ay, wan nga ro tatang. Agpaiso nga damot basit negosyo mi. Ngam nagastos mo ti agpaadal. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Raquel ka ni Mariel. Imbag pa'y nagiti manang nata nagagutda nga agadal. Iso kumaati tulatin na. Sana layta agbulbulak pula ang tikukuin na. Ay, wan nga ro tatang. Iso dala ang tagbalbalin apa konsuelo. Da Raquel kan Mariel. Numaminsan, ibagbagak paikit din ang nasaysaya at laangan a puro babae la kuman tinagbalin nga anak ko. Ay, kahit kanayon mo lata, palagi panjay anak mo Barang denggan na kantumot laang.
Di ka mauma amang bagbagaken kwa na anak ko. Kasano na ito yan? Sigurado nga gungat ni Mami numaamuan na masikog. Nang runa numaamuan na dinak mo balingay kalaysa ni Oliver. Gaputatan asawa na. No, apay matngamin anang mga tiyak kadagitim bagbagan. Manang Marian? Oh, apa yan? Agsang sangit ka man, eh? Raquel. Oh, apay. Ang sakit ni parikot? Nagulbudakan ka. Idimbagak nga one boyfriend ko. Amok as. Marik na kami nga dailimlimad mo. Di parikot. At nasawa na. Anya? O di, makiwin na suwaskan kan kwa na. I-break mo, day ka lalaki. Break kami. Nakawin na suwasakon. Iso na lang. Masikog. Masikog ka man? Apay ngay man. Kaya't masawan. Masikog ka man. Wan. Iso na lang, tasan pa'y kanwa nakasagana ni Jerry ang mangikalay sa kanya. Diyos ko. Dakal ang panikot na ito eh. Ang pungtot lakit din ni Mami numamon na. Nang rona katuhat na ang masikog. Oh yeah! Oh, oh, yun! Bagay ka, Lods. Oh, hindi ba, pre, ha? Oh, whoop! Bang, 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 bang! Oh, ayos! Winner! Oh, may sapaya game, Lods. Alas 9 mat gaya man. Awanan, naladaw ako ni Tipagadalan. Dito yaklatan computer shop. Sana ako nasumrak. Sana bale? Saan mo't lang ang mamon ni Mami, anjak simra kita. Bumulod ak tulatan iti notebook na iti kaklase. Tapno ma-review na iti inadal da ita. Agay ayam akit eh. Oo. Anya, masikog kayo ato ka. Mami, Mami, sumungbat kayo. Masikog kayo ka di. wan, Mami. Mami, Diyos ko. Apay, anaaramid nyo kanya, tikastoy. Apay, linukod ak nagayam. Sorry, Mami. Sorry talaga. Mami, di amok katagat-adal kayo. Saan mat gayam taday tamat boyfriend di nasasikaso yo. Kanya ak klase kayo nga anak. Miss F, kidawak adi mo ko maputput den tuy surat ko. Kidawak nga isaruno matlaang ko maadagos, iti kasta kat mapagsisilpo matlaang dagiti pasamak. Amok nga atid dugunay, ngamkas na kunakon, pakaadawan daytoy iti adal, ken mangtadliw-liwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, nupatgam dagiti kiddaw ko. Toy pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam Tristan. Wen pagayam ko. Di ka agdanag ta ipampaminsan mi ngayornos ti pannakaidrama to'y surat mo, iti kastakat agsasarono matlaang ti pannakayaplod na. Kat pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat pagayam Tristan. Bueno papagayam, padaanan ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo at Tristan, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti
iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Apay! Apay anaaramid yu ti kastoy kanyag. Nagbalinak mat anasayad ngay na kada kayo. Yung apay alinukudag. Apay! Sorry, Mami. Sorry talaga. Nakalipat kami ka ni Jerry. Katsi ka, Mariel. Sa dinumat ti ayan tinakasikugkan ka, ha? Sorry, Mami. Ngam dinak mo balin ngay kalay sa tiamat isikog ko. Taapay ko maasaan. Sa dino ti ayan na. Siyak ti makisarita kan kwa na. At asawa na, Mami. Kat nagsublinda ito iti ayan ti pamilya na. Mami! Saan, Mami? Di yamat ko makabila ni Manang Maria. May sakaman! Mami! Awanan kayo iti bain! Di ko man na pinanunot na iti sakripisyo. Tapno may sakad ko lang ti panagadalyo. Inununayo kit din ti naggargarampingat ngam ti panagadalyo. Unay kayo matan! Unay matlakit din tigasgas at dagiti doang anak ko. Diyak mat nagkurang nga ng bagbaga kadakwada. Ti amo kat napas nagdangag at adal. Ngamsaan mat gayam. Diyos ko, ikan nagpay kumaitikiran ti pakinagam. Tapno sang wag dagito'y apanubok iti biyag. Pangasim, Diyos ko. Tarabayan na kuma. Tarabayan kuma dagiti anak ko. Lawlawag am kuma ti panunod na. Diyos ko. Isurong ka din o niya tirumbang aramid. Iwan-wan na ka di, Apo. Naita ka iti makagapo, no apay alimlimtag nagiti mataman ako. Nagsakit ti naramid dagiti anak ko, tatang. Nagsakit. Kunak no napipiyada pahingam iti buritak ng anak ko. Sangat gayam, anakarkarumat ti naramid ta. Kaasi ka mo't anak ko. Pinamati na kalaang gayam na iti anak mo iti inuulpod nga aramid da. Kasano pa'y itan ti panagadal da Raquel kan Mariel? Awanin atatang kapilitan nga agsardengdan nga agatay. Nilangan Tristan ti agtuloy nga agatay. Ti may sapay aparikot.
Masapul akargwak ti ipas ngay di Mariel. Ngamin, nagpukaw mo't ti lalaki anang sikog kan ko na. Malaksit iti dayta. Pamilyado pa'y ganam. Ayun na yan. Kat ni Raquel, kasanaon. Kasaritak ti nobyo ni Raquel tatang. Naskan nga ikalay sana ti anak ko. Sakbay ngagpas ngay. Wala. No asino man dahil sa lalaki, rumbang lang nga ikalay sana ti apo. No saan la kumana sa paapimusay ti amata. Nalabit asaan akastoy ti kasasaad mi nga agi na ita. Maladi ka naglidaya nakaw. Ti rumbang nga aramid mitakit ag kararag. Dawatem ti panarabay ti apo. Amo ka di nakabaybayan. Basta agtalag ka kenkwana, anak ko. Raquel, Mami, awagam tinobyong. Kat ibagam kan kwa nang umay dito'y balay akadwa na dagiti dadakal na. kwa mami, inawaga ko ni Jerry. Iso na lang tawan ka no dagiti dadakkel na. Anya, Sanda ka no ama ka umay. Ngamin, adada ijay probinsya. anya a klase tinaganak dagita. Apay abaybay anda ti anak da, no amuda anak kasikog daytoy. Mami, Ay, una yan, ti kastoy. No apay mat ngamin, basta nagpasikog kalatan iti dayjay a Jerry. sorry, mami. Ala, ibagam kin ni Jerry, tay sulangan ti kasaritak. When, mami? Awagam, kat ibagam nga umay dito'y balay, itamat laang. Si kagayam tinobyo ti anak ko. Wen, ma'am. Oh, kat, anya nga iti planom itan. Iti saan nga agbayag, maaddaan kayon iti anak kin ni Raquel. Mami, napagsaritaan min ka ni Jerry ti amin. Agkalaysa kamin to. Agtal na ka dita, ta saan asika ti kasarsarita Raquel. Mami, Oh, anya, Jerry. Kuha, ma'am. Kas diyan nga ron. Kas iti na ko na ni Raquel. Aglibin kami ba na? Agurnong kami pa. Tapno addan to ramatin mi agkalaysa. Kat, sa dino nga iti pagnaudan nyo, diyak kaya ti pumanaw dito'y balay, mami. Iso, dito'y kami kumangagnaad. Wen ko, ma'am. Dito'y kami ngagnaid. Nalawa mat ti silid ko. Iso nga, awan mat siguro ti agbali na parikot. No dito'y kami latan nga agnaad, mami. Maladingi ito nakmet. Ang makaamoy ti kasta na pasamak kalagiti duwang anak mo, Velia. nakarkaro pa'y kanyak Arturo. Iso nga rod asimuro takan ka, idi ko na mga agpasyartan. Nagsakit nga minan ti ulok iti kapapanunot. Noan niya tinaskan nga aramidak. Panagrik nakat kas labumtak ti barukong ko. Iti kas taunay asakit na. Di ka kumagong ungat, Wen. Gam, mangrugin ang mapasamak dagiti imbagak iti ken ka. At umteng to ti panawan, ang mga asawa, ken makiasawa dagiti anak mo. Saan to ang maliklikan kat panawan na ka? Ngamin, mangbukal dan iti bukod da pamilya. Isungit na pa lang, rumbag na lang, amaadan kamutan iti katakunay-nay mo, aging gatong palbiyag. Arturo, Naklunam dayat ko, agkalaysa tatagos. Panawan na ka man dagiti anak mo, saan kanto ngagmaymesa. Ikarik, ngagtali na edak iti sibay mo, aging gat maudi nga angas mo. diyak kayat ti basta ag desisyon latan Arturo. Sapay ko matang maawatan na. Ophelia, Awan ti sabali nga ibagak. No di ti agyaman kan ka. Agyaman ha, gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. kas na ko, Ophelia.
Si sasagana ak nga aguray. San ka matkat nga apuraen? Ay, ket inaklon mo kung mga minan. Anya, Arturo, anak ko. Ni tatang mat. Naunday mo tinapanawan, tiimpay mo kadagiti anak mo. Balaksi di tinay ka. Napaduras mo matan tinegosyo, nga imbati day tinagawan nga asawam. Tatang, Dadakkulan na kita anak mo. Panagkunak, panawan mo tapno asikaswam ti bagay. Iti kasta, agbalin ka mo't anaragsak, Ophelia anak ko. tatang, ipatpatag ko unay dagiti anak ko. Isuda ti ayan tiraksak ko. Wen, anda akditan. Ngam kita man tinaramid na. Imbes nga igaadda ti agadal, saan mo ta nagpasikog dakit day. Duwada pa'y mat nga raod. Imbes na paragsakin da ka, itata dadakil daan, saan mo tay papaayan da ka mo titi parikot. Tatang, Mawatan ka mo't kit di anak ko. Sapay ko mga rod addan to pagbaliwan na kita anak mo. day tamat ti kanayon kong ikarkaranag, tatang. Sapay ko mata makaamiris damatan. Siyak to siguron ti kararagsakan nga ina, no mapasamak day ta. Ay na, nakaturog ako na. Tinasayap. Aginda ako. Maturog ak kitin. Iti kasta, masapa ka maringin tong bigat. Ay, mun kaya. Tsak penalpas ti project ko Nyamot tan. Nalipatak batan. Ay, sigurado nga agungot man ang tititcher ko. No, jak may pasa na dyan ton bigat. Inikan naklangarodan ni Tigundawa yung mga ipasa. Jak pa'y ba't nalpas. Mabalin ko pa yung atang ipasa na dyan. Uray naladawan. Nagadun ti jak na arami da project iji pagadalan. Jak samot kan makagraduate. Makamulitan. Maturo ka kitin. Makaturo ako na yan. Itong bigat ko itong aramidan di project ko. Nagaw-awit ka pailaan, Jerry. Anya man na iti pagpupungtutan si Karagal. Di mo't imbagakan ka, amapanak makibirthday iti balay ti sigo da kadalak. Wan, ngam di mo imbaga amarabyan kagayam. Kita man ti oras, Jerry. Itakala nga agawid. Parbangonan. Kanayon man ta nakasta ti aramidam. Basta agsweldo ka, mapankay ti ayan dagiti barkadam. Iso abasit matan ti mait itad mo kanya. Agyaman ka kit niya, tek-ikan ka pa'y. Anya? Hoy, Raquel. Laglagi pam asaan ta nagkalay sa, ha? Iso adinak man pakibibiyangan. Aramidat ti kay kayat ko, takwartak mat ti gasgastusak. Nawatam! Awanan kay ti ba? Anak ko, opay nga sipat ka. Kayat mo sakit di ti makaraman ka na ka, Yes. Talpasan ang nakalam ti kay kayat mo kanya. Kastakit din ti bagam. Laglagibam ko ma. Adanton anak ta. No'y maipapal Jobeng, mamaling ko mo, asustentuan lang na ita. Iso at di mo ibusin ti pasensya ka, Raquel. Jerry! Tumalakan, tano ko na kasinaan ka, alamide! Oh, apay nga da ka dito'y silid ko, Tristan. Apay, di ka manan sumrak iti pagadalan? Saan manan? Ni, apay nga eh. Sigurado nga agungat manan ni mami no maamon na adi ka simrak. Napuyatan ak nga rod. Ay, oray siya nga rod. Nagariwawan tumot darakel kan Jerry idi parbangon. Kanayon ti panagrekyerda. Di da nga tama panunot, asaan lang nga isuda ti tao dito'y balay. Ay, dayjay tumot at Jerry. Iso pa yan. Nagpuskol ka di tiro pa na dya, Jerry. Awan babain na.
Di na panunutan na makikabbalay lang dito. Maala na pa lang kagbartag ka rin nabi. Saan lang nga rita? Kanayon na pa yung apaan ni Manang. Wan nga ron Di pa lang amin sinaan ni Raquel. Konsumisyon tumot lang ti ipapain. Anay ko. Ni, Tiyan ko. apa yan, Manang Marian? Agan ano ka? Anya tinasakit? Tiyan ko, Tristan. Ha? Nagsakit. Anay ko. Di ba, wala na mo Manang? Juan, anay ko. Nagsakitan na talaga tiyan ko. Isos! Abangan agarak kan Manang. Nasapol ang may taraga at ako sa iti ospital. Ay, kid, kasaya't ba't nga rodano ko naman nakapagpasngayan ni Mariel nga apo ko og anak ko. Huwag tatang, saan abalin ang naggastos kami? Tinapatag at nayawid kung ida dito'y balay. Ti amangay, ti anak na. Talaga ka di asanay na nagpakpakita. Saan ang tatang? Amangan no naglumangan day jay. Nausong nga agaramid iti ubing. Ngam irresponsable mat gayam. Sapay ko ba ata agserbi nga adal ka ni Mariel na ito napasamak. Sapay ko matakas ng agpaiso tatang. Ag nakamat siguro. Mami! Mami! Oh, Nay, apay Tristan. apayan na pa og Mami! Lolo! Di Manang Raquel, aganak saan? Anya, lukas na. Masapol ang maitarayan iji ospital ni manang mo. Sa dino ti ayan ni Jerry. Awagam ni Jerry ta ipantayon iji ospital ti kapsat mo. Kartingam! Itay pa nga awagan ni Manang Raquel. Ngam saan ba ta sumusungpad? Anya? ina, saan tayon nga orayan ni Jerry? Itaray tayon ni Raquel i ospital. Di matimbagakan ka na dadangila nakiti mo to. Iso ajak nakaawit at agos. Dagulit ka may. Di ko namkit di. Saan kami anapatagkan ka? Na, sumungbat ka pa ilang. Di na kami man lang ay may kinita iti ospital. Anyang itaramida kay Jay. Kat agawid kayo mo't laang mo dito balay. Kan may isa, amumat nga da trabaho. Saan nga umanay arason day ta, Jenny? Talaga kit di anapat patagdag iti barkadam ngamda kami iti anak mo. Dahil ta tinarigat yung gagat. Putak ka, putak. Nakalalaing kang agatap. Makauma. Nagalas at talaga ti ugalim, Jerry. Anay ko, ano lang aldaw man ipon nagpaskayak na dinanog na ko. Awanan kay ti main, Jerry. Anay ko, ti tiyan ko, anay ko. Basol mo mutlaang ah. Tangiwat mo mutlaang timang mangag ko. Makaringring. Makauma ka na talaga. Saan arumpong di karangkagin mo ni Raquel, Jerry? Ah, Mami? Awan babain mo. Irresponsable ka lang arutan. Maalam pa'y akabilan ka anak ko. Ay, kuha nga min, Mami. Di. Jakon kaya ti makidanakan ko, ana, mami. Agsina kamin. Ah, Alala, gusto daytan. Agsarita kayo inton na baawan ti pungtot yo iti tunggal maysa. Saan, mami? Basta agsina kamin. Alaam amin ang akagawaam. Kat pumanaw ka dito'y balay, Jerry. ah, di tala nga ya. Di sina, no sina. Di kagdanag. Pumanawak at talaga dito'y balayo. Makauma kayo. Pwet! Tristan, anak. Oh, Mami, umunag kayo ah. Ay na, si Mang Putan ti impadait ko nga usaran ta inton graduation mo. Ha? Mami. Oh, apay akasla naliday ka, iho. Wa, Mami. Anda ngamin parikot. Anya day ta ay anak ko. Ibagam no anya day ta, bareng masulbar tapay. Mami. Amom, excited ako nga umatendar iti graduation mo.
Mapanagnakak matlaangan kada lolo kan lolam at talagang agad-adal ka. Mami, sorry. Ne, apay. Apay ngagsorsori ka. Agsangit ka mutan, iho. Sa anak namin nakabilang ka na kitag turpos itatawan, mami. Anya, Ano nga min tibagsak ko. Sorry, mami. anya. Nukasta. Nukasta. Mami! Mami! Miss F, pagyamanak manan ti anos mo anang yornos para itipan na kaidrama to'y atid dugunay asurat ko. Ket namnamaek nga isarunom matlaang adagos ti may katlo apaset to'y pakasaritaan ti biyag ko. Dawat ko iti Diyos anamarswa, asapay kuma tapag tali na edan na ti kinasalunat mo iti kasta ket adubay ti mangagan mi adrama dito'y programam. To'y pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam Tristan, wen pagayam ko. Isarunok matlang adagos ti may katlo apaset ti surat mo. Di ka madanagan tapag sasaronwek agingga amalpas. Papagayam, padaanan nyo ti may katlo apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Kas iti sigod, may samanan ang naragsak nga aldaw ti income ikablaaw, kada kayo amin papagayam. Namnamaan mi, ti kinaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti pakasaritaan, ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Ophelia, anak ko. Oh, di ka kumamanan ang sangit. Ang mga niya pa di mapasamak ka. Una na ti doktor nga nakano high blood mo. Isa pa nga asim ka di at pagkalmaam kumatirik naman ako. Ni Tristan, tata. Sana makagraduhan. Pinainak man akas ka nagiti dua kakabsat na. Mabalin ka di, anak ko. Lipatan pa lang kumanay tapanag. Aginanakak hindi. Itikas ka, agimbang ka. Kan makarwar ka ni ospital. Diyak lang amin malabdan ti bagik, tata. Kanayon ko adamagan iti bagik. Noan niya tinagkurang ka nagiti anak ko. Ako yung hastay di naramid na kanya. Maawatak ti marikrik na anak ko. Talaga na sakit, iti may sa anaganak, ti mapaay, para itaarapaap na, kanagiti anak na. Di ka kumamaawanan ni tinamnama.
Amok nga do pati mabalin na solusyon iti daytabanan. Kasano ko matatang? Kasano ko maamasulpar na iti aparikot? Kasano kita ang mapagbalbaliw, tatang? Dawatem ti panarabay ti Diyos sa namarswa anak ko. Pastrekem di tapuso kan panunot mo. Kat kumararag kay tinapasnag. Patya ka denggan na ka. Amok nga isulang ti makatulong kan ka. Ngamin, awan imposible kan kuala. Oh, Manang Mariel, sa di na tinagap ma. Itay da ka pailangan nga sapsapulan. Well, napan ko inala ti abang iti may isang apartment. Masapol ko ngamin ti kwarta para iti gatas kan diaper ni baby. Unay kabatan Manang Mariel. Inuray mo kumamat na makarwar pa ni mami iti ospital sa payanapan mo inala ti abang iti 7 apartment. Tulang kamit anya. Ti kunak, abang ti may isang apartment. May isang apartment na awatam. Saan ko nga inala amin ti 56,000 nga abang? When mat nga min Tristan, si kamat ayan tibidot. Uray pa'y, bidot lapta tinaramid ni Manang Mariel. Respeto! Respeto? Nagsasaw ka? Kasla damit respetong kini mami. Ha? Di mat saan ka nakagraduate, isuan na awanan iti puot ni mami. Husto ni Manang Mariel, Tristan. Oo. Kano da kayo adwa tinangtad iti konsumisyon ka ni mami. Ngamin, naggidan kayo nagsikog. Kasta gaya ma. Ano ko? Ano? Maping agsipat ka ngay, Manang Mariel. Dahil tati may banggay kan ka. Gunggunam, day takat nga min ti alam. Sikat yakim basol, no apay nga day di ospital ni mami. Sumubsobra kayon. Gaputan da kayo tinauna. Ikaskastada kon. Anyang aliti mapaspasamak ditoy. Apay nga aga-apak ayaw, Lolo, Ni Tristan lolo, sungba-sungbatan na kamikit din. Saan kayo mat ngayon ano? Sakto pa ti sinipat-sipat yo. Awan ti kampyak ka na kayo. Damin, agpapada kayo anasangken ti ulo na. Awan pa'y nasayaat nga aramid yo. Pasig aparikot ti ipapaayo iti inayaw. Lolo, Masulyo amin, no apay nga da ita iyo ospital ti anak ko. Iso ano kayat yo nga agbyag pa iti inayaw. Balbaliwan yaw ti kasta nga ugali yaw. Agyaman na kadagiti a prutas, Arturo. At dapay gayang pasabong-sabong mo. Pasidla nga ba nagdate, Ophelia? Napigsa akon. Sigon iti doktor ko, mabalinak kanon nga agawid inton bigat. Nasayat ba't no kasta, Ophelia? Kaya tinton makaawid kanton, ijibalayo. Sakay ko ma, taaywanam tumatan ti salon at mo, ha? Agyamanak, Arturo. Agyamanak iti amin apang magbagakan tulong mo kanya. Ophelia, Mm. mabaling nga ta sumurot aki jay balayon kung bigat. Kaya ko sawan, siya kung timang itulod kayong kang agawid. At damat timay salugan ko, padya ito talahay tatagdak ka. Isutaramatam tayo. Sige, Arturo. Ibagak to day takin ni tatang. Naglagi pang kumakanayon. Nga ipatpatag ka unay, Ophelia. Siya tiyad adda masaksakitan. No makikita ka marigrigatan. Arturo, Eso nga pang-aasim. Tagan alat ka kumakanayon, ha? Di mo kumamat baybayan, tibagim. Mami, Mami. apay nga agsangit ka ngay, Raquel. Kaya't nakasarong kara ni di ospital. Ngam, kuna ni Lolo asaan ka nun. Iti kasta, makarelax kayo. Saan kayo kumaagumurkurakin ni Lolo yo? Concern laang kanyak daychay. Maawatan mi mat mami. Isungarod nga uray kasta unayin adanag mi kada kayo. Tinungpal mi latanti kayat na. Pasensya kayon mami ha. Ngam, inala mi ka ni Manang Mariel ti abang ti duang apartment.
Ingatang mi nga miniti masapsapol dagiti apo ko yo. At 40,000 nga abang pa iti 5 nga apartment. Mala, ikabil mo di tabag ko. Sige, mami. Aginan na kayo Itulot ko lang dito'y silidyo ti pangaldawan niyo. Saanan, anak ko? Ha? Siya kung ti mapan iti kusina. Iti kasta, ma-exercise mo dagiti tultulang ko. Owan ang mami. Ay na anak ko, di ka kadimadanagan. Kabailak ti bagik, anak ko. Napigsa akmay. Anday ta. Nalpas ko matlangan alininisan ti silid ko. Hoy, nagmayat gayam no kanayon analinis. Ay, oras gayam man ti panagmimerienda. Masapo lang makameriendan ni mami. Makumikom kat ni Manang Maria lang mga sasikaso ka ni Sofia itay. Ni Manang Raquel mat. Saan pa asimang pat manipod clinic? Ado siguro ti tao. Isa nabayaganda ka ni Kyler. No apay nga minakanay na marigatan nga umangas ti kaanakak. Anya pati sakit na. Eh, pinasayap. Siya kon ti mangipan iti merienda ni mami. Anya klase ti dakes nga angin anang iturungkin ka dito yung opisina kita, Raquel. Luti ko nam kat makisin noblianak kan ka. Gapo iti kadak dito'y. Nagbidot ka, Jerry. Katiba ka mga rulan, ano anya ti gagaram? Adupay taramidak. Jerry, agsakit ti anak ta. Oh, kahit Kagap-gapo mi lang iti klinik. Impa-check up ko ni Kyler. Kat sigun ka iti Dr. Ejay. Masapol amayapan iti ospital. Iti kasta, makita iti espesyalista iti puso. oh, di pa nyo. Apay masapol ayang adda. Yan may sanagadumot ti kwarta ni mamim. Adda pito nga apartment apapaabangan na. Malaksi di ti dayta. Adda pa'y bakery, kin restaurant na ijaili. Talaga kaya managalas ti ugalim, Jerry. Apo. Anak mo ni Kyler. Di ka man lang madanagan, iti kasasaad na. Di mat pinapanaw na ko ni Jibalayong. Kaya't nasawan, da kayon ti makamo kadagiti masapsapol ti ubing. Anya? Isa pumanaw ka dito yan. Awan mainatid ko. Nawatam! Nakaturog mat gaya man ni Kyler, Raquel. Wan manang. Ni Sofia nga'y nakaturog matan. Wan, itay payan. Manang Marie. Oh, apa yan? Agsangit ka matan. Malagip ko lang nga bindi, Jerry. Tumukno sa dilangit tigurak kan kuan Saan man lang nga nagdanag. Idiin bagak ti kasasaad ti anak mi. Irresponsable na iya tao. Tsakla ko man nakiboy-boyfriend kan kuana. Tapno sana kasto'y tinagbanagan ti biyag ko. Amom, Raquel. Kastamot ti mapampanunot ko. Nang runay numalagip ko ti ama ni Sofia. Talaga ang maudi ti babawi. Mana. Raquel, Oh, apay manang Mariel. Anya ti. kita am ni Kyler. Kasla saan mo ting umang angis ni anak mo? Anak! Kyler! Anak! Kyler! Buenas días, te. Apa nga tayo dyan makaturok? Ito na kailangan na kahit na. Diyak mo't makaturogan. Ayan. Sana may katiti panunod ko ti anak may kinarakel. Sana mailibak asyak ti amana. Namin kayong ingas kulaulay. Sigurado na taurtumot tayo jaya kas kanyak. Yung tumakay. Tayo tumatarakil. Nakatang-tangsik. Nagturod namang papanaw kanyak. Ijibalay na. Ita. Uma-umay di dyan opisina. Ay, nako. Pasensya kang kay Lorana ka.
Pagtripa kitinam. Isasan ka pa ilang nga masurungkaran. Di ba? Matawag ko. Ni may Tristan. Rabiin. Apa yung awag? Sos. Mga magdaman kalukwan nga inaramid na. Hello, Tristan? Manong Jerry, umay kadagos dito balay. Anya? Siyak ka diti ko lang nga umay dita balayaw. Uwan manong, Ita niya kumaga po, Tristan. ni Kyler manong, natayan. Anya? Tristan, di ka man mangraba kita kasta. Pud na di pagbagak manong Jerry, natayan ti ka nakak. Saan? Saan ako nulay ita? Saan? Kyler, anak ko. Apay, pinanawan nakmatan. Apay. Kasi ka lang arudan timang parparag sa kanyak. Nga pinanawan nakmatan. Kyler, anak ko. Raquel, patibkaram ko matipakinakam mo. Nalabit nga aging galangan dito iti intad ti Diyos abiyag ti ka anak ka. Ala, gusto da ito. Ni Jerry. Raquel, Sika ti aking basol no apay anatay ni Kyler. Basol mo, Jerry! pagayat ang tikas ti anak pasamak iti anak ta, Raquel. Ipatid ko ti anak ta. Ulbod! Ulbod ka, Jerry! Ulbod ka! Iko, Raquel, gusto ko mga ita. Anak ko matipimusay. Pangasim. Agkalma ka kumalang Managing bubukod ka! Ti magim lang, ti pinampanunot mo! Irresponsable kang ama! Raquel, agkalma ka kumaan. Ayop ka! Ayop! Pumanaw ka dito eh! Pumanaw! Imbag laangan tayo manugot matlaang ni Jerry ang pumanaw biit. Napakalmami matlaang ni Raquel. Dayjay, adan iti silid na. Ay, tarabayan da kami ko, Diyos ko. Nagrikat ti kastoy asasaadan ti pamilya mi ita. Pag-aasim, Diyos ko. Di na kami kumabaybayan. Dawatak tinananay apan narabay mo iti pamilya. Ikan na kami kumaitikiran ti pakinagam. Tapno sangwan mi dagito apan nubog iti biyan. Manang Mariel! Manang! Ni Tristan tayo dyan. Manang Mariel! Apay Tristan. Ni Manang Raquel! Apay ni Raquel. Nagpakamatay! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti may katlo apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam.
Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Kaya ka di man ang tinapasama ka. Apaya ka sila nagre-rekyar kayo manay. Nasaya ata si Mangpat kayong tatan. Ayan lagi ki anak mo. Apaya ka sila siksikalain. Bayan dalita oy. Hintaray da Mariel kan Tristan ni Raquel i hospital. Nagsabi dong ngamin da ito eh. Ah, Pinanggap ti anak ko ti agpakamatay, tatan. Diyos sa manang nga asi. Ayunay batang. Apaya na aramin ni Raquel ti kasta. Ay, diyan ko na muna niya daramitan. Ay na. Madama may lang amalamlamayan ti apo. Ngam kaya't mati anak ko nagpakamatay. Anya ka din di mapaspasama ka nagiti anak ko, tatan. Ayun na yun. Anya ay tinagkurangag ka nagiti anak ko. Inaramid ko ba't amin nakabalag. Tapno mapadakal ko idana sayaan. Impaay ko di amin nga oras ko kadakwadan. Gamapay akas na dadadaalan naman ti biyagda. Upilya anak ko. Pagkalma ka kumalain. Apay, tatan. Nana. Apay. Gusto na itan anak ko. Ang mga noan niya man ti mapasamakin ka. Jaksan ka ba, tatan? Nabambanog ako. Nabambanog ako na yan. Kasi ti kanayon ko ngay baga. Dawatem ti panarabay ti Diyos. Isulaen ti makatulong kan kay ti dahi ti aguntaway anak ko. Anyati ko na lagi ti Doktor Manang Mariel. Kasano ti kasasaad ni Manang Raquel? Naispalan iti pagkatikap sa Tristan. Oh, agyaman ak Diyos ko. Noapay mo't kami na naramid ni Manang tikas jay. Amo na matabasol iti Diyos tikas niya naramid na. Wan nga ron. Kan may sa awan karbangan tayo amang katal iti biyag nga impabulod ti Diyos kada tayo. Manang, Naaramid na siguro ti kasjay. Gaputadinan kabailan dagiti mapaspasama. pagdaakditan Manang. Ngam saan kumamot na kas tinaramid na. Kasanon no. Oh, Tristan, awatin talatak uman ni Raquel. Ti kasapulan ita ti kabsat na. Kat ti panangipatag kan panakaawat manipod iti pamilyana. Manang, Ala, umay ka tamapantay iti silad nga ayan ni Raquel. Ang mga no nakariingan day jay. sige Manang. Raquel, Pasensya kayo, anak. Pati na kayo kat nairamraman kadagiti parikot ko. Imbis nga da ka malay ang mga asikaso iti anak mo. Saan? Tada ka dito ospital amang bambantay kanyak. Kastapat kan ka, Tristan. Di ka nag-absent ka manan iti pagadalan. Awan klase mi ita Manang. Holiday. di nakadi pa kadanagan, Raquel. Okay, aklaan. Kan may sa adamat ni Mami ang mga iwan kan ni Sofia. Adapay ni Lolo. Pinaypayandak na kumananatay. Di ka kumaagsaw iti kasta, Raquel. Iti kasta. Malpasan ti panagrigrigat ko. Kan mabawasan matan ti amin na pariko ti Jambalay. Nangununa ka ni Mami. Di mo ibaga ti kasta Manang. Ngamin, ipatpatig da ka unay. Ganun siyempre. Saan miya kaya mapukaw da ka? Pudnot imbaga ni Tristan, Raquel. So adi mo ulitin ti kas niya nga naramid mo wan. No amom la kumano kasano ti paragdanag mikan ka. Nanguruna unay ka ni Mami. Nalaos ti panagdanag nakin ka. Ti anak ko. Nakakaasim at ti anak ko. Manang, Pangaasim, Raquel. Agal ka kumalaang. Ang mga noan niya apay ti mapasalakan ka. Kasano ak maitan.
Kasanuak pa itawanan ti anak ko. Laglagi pang kumaa ka na yun. Ngada kami lang ito eh. Di da kanto pulos panawan. Adda kami lang ang itisibay mo. Gapot na patpat ganda ka. Apay nga daka nitaw, Jerry. Lolo, amok akagurdak met. Kapukadagiti napasama ka na kami kin ni Raquel. Among matgayam. Apay, ada ka di masapol mo. Lolo, kahit ko kumati dumawat iti pamakawan king Raquel. Aklo na ka nagbasulak. Uwan, basol ko ti amin. Ngamin, nagipalasak. Kat ti anak mi, tinagsakripisyo ko. Ada pa'y gayam ti di mo nga amaw. Ada na pasabak ka ni Raquel. Anya ti ketyo sa lolo. Nagsabi dong tapok. Pinanggap na akit talang ti bukod na abiyag. Anya, kumusta ni Raquel? Kan sa dino tayo na lolo. Kasi ti Diyos, adan itinasaya at akasasaan. Kat nakaawi din manipod ospital. Nasayat ba't nga rin kasta lolo? Ang mga nun nakarkaron at yak mapakawan ti bakik. Nadadaki sa napasamakin ko na. Lolo, kaya't ko ti dumawat iti pamakawan kini Raquel. Kastamatin ka damami Ophelia. Pangasyo, tulungan ta kumalo. Panag ko na kat saan pa lang nga itati kong taway. Kasaritam to idain ton bumaaw ti ungit ka. Kat tabayatan nga urayam dayta. Orno semetan ti biyag mao. Adda ka di pagnayo inton bigat, mami. Awan mo at Mariel, apay ka di. Ang mga numabalin abantayan nyo pa ilang ti anak ko. Adda ngamin na patig-apag na. Sa dino ay ang amin ti papanam. Adda la sarakak at tao, mami. Sana bali, taagawid akmat lang adagos. Katwan awan parikot iti dayta anak ko. Basta sigurado am ti panagsublim matla ang adagos. Tarumwarak mat apaman ang makasublikan. Wen, mami, kat agyaman akunay. Awan anyaman na anak ko. Obligasyon ko mat abantayan ti apo ko. Rumor ka kadimanan, Manang Mariel. Wen, adda na patig-apag na. Manipod na yawin tayo ni Manang Raquel iti balay. Nadlaw ko akanayon kamot na rumor. Papanam ka niya, ha? Ganun sino ti kadwam? Apay ayaan nagado ti saludsud mo si Katristan. Tika di kanayon mo akatext kan kasarita iti cellphone? Agtal na ka man, Tristan. Mabalin ka di nakbibiyangan. Saan ka mat abibiyangan? Numapmapan ka kadagiti babarkadam. Iso ang mabalin ka di mo pakibiyangan ti irurar ko, ha? Rumor ka mat no kayat mo. Manang Mariel, Oh, saan kit din? Di naklapdan iti pagragsakak. Tadi ka matlaplapdan iti pagragsakam. Aramidam ti kay kayat mo. Ta aramidak mat ti kay kayat ko. Naawatan. makaumay di balay. Ituyak pala ang computer shop ngagtambay. Agay ayamak pala ang kabayatan ti panangururay ko karag iti barkadak. I-text kong tulagan ni mami, inton madamdama. Amangan ngamin na umawag manan, na ibagak na inton madamdama pa iti panagawid ko. Agim, elakit eh. Kumusta mo ni Raquel, Ophelia anak ko? Dayjay, tatang, saan pa'y ang nagsubli ti sigod aganay gay na. Awan ka no ti ganas na amangan. Kanayon ko ang makita, kan mga di pa nagsangsangit na.
Ay, katituloy mo lata at mang bagbaga kang mang patim ka iti pakinakam na. Masapol na ita ti panarabay mo. Wan tatang, daytang mo ti aramida. Uray mariknak nga uray siya kat marigrigatan matan iti kastoy a sitwasyon mi. Ni Tristan, anyagay mo ti pakakumikuman na ita. Kas iti sikon, at dalata iti ayan dagiti babarakada na tatang. Agpadadalaan ka ni Mariel. Awan pulos nagbaliwan na. Apay anak ko nam tikas na tatang. Adamanen baro anobyo di anak mo. Lakitak ida nagkuyog idi na minsan nga aldaw. Anya? May samot na ijay nga awan dengdenggan na. Talaga natangkan ti ulo na. Di na ambo ti mabagbagaan. Kung naknoag na kaman ngam saan matlata. Urayin ng sapay nga dadakdaka sa mapasamak kan kuana. Mami, Oh, apay ka di Tristan, aday bagam. kwa, Naibos ka di manan ti allowance mo. wan nga rod mami. Dumawatak ko man ang dapan nakabalin na. Ano ngamin ti babayada kiti pagadalan. Kan, ano ti projects anas ka nagatangat. Oh, adtoy. Allowance mo day tay ti makadomingo. Wan mami, kat tagyaman na. Awan anyaman na anak ko. Basta igad mo kumati agadan, ha? Iti kasta, saan amasayang dagiti kwarta nga itad ko kan ka? Wan mami, di kay ka di madanagan. Igagad kumat kat ti agadal. Raquel, anak, adto yan ti kanam. Intulod kon ditoy, tadi mo mat kaya ti rumor dito'y silid mo. Pero waryo dahi tamakan, mami. Diyak kayat timangan. Anak ko, saan kumamot a kasta? Amangan no agsakit ka, no kasta ang kanayon tar aramidam. Dinasayaat. Iti kasta. Matayak matan. Katagnan na kami ni ti anak ko. Talaga ka di adi mo kayat atulungan tabagin na. Kanayon la ka din akasta, Raquel. Ang panunot ka man anaimbag. Awan tinasaya at nga itdan ti kastang aramidam. Ad-addalaang amarigatan ka. Mami, ay na ti mapaspasamag dito eh. Aping umuntay nyo matin ni Raquel. Amuyo ka di asaan ang makatulong ti kastangar aramidan nyo kan kuana? Gusto ni Manang Mariel, mami. Rumbang lang nga maawatan niyo ti kasasad na. Saan kumamat akas na mami? Da kayo kumatinang nang runa ang makaawat kan kuana. Tasyak paikit din ti saan ang makaaw-awat. Siyak pa yan, ha? Inawat ko mat amin ang nagkamalyan ka nagkurangan niyo. Inaramid ko amin na kabailag tapno mapanakkan kayo anasayaan. Itaas siyak pa iti madi. Siyak pa yan ti saan ang makaaw-awat. Amuyo ka diyan na bang bandog ako. Mami, Aging gagano nga tayo malpas ni obligasyon ko kasi inayo. oh, Aging gagano. mami! 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 Aday ta, nakaluto ako. Inasar kong ti pangrabyan mi ka ni bakit. Iti kasta. Dahil tanto lamang anon taramidan mi. Intun sumangpet nga ang gapu iji palingkay. Nay, padaawag ka. Sumbatak pa'y. Amangan kat di mat mo ti asawak ti umawawag. Ha? Limot Mariel. Anyaman nga tanaya ti parikot. Hello, Mariel. Hello, Lolo! Tulungan na kami! Anyamanan aya, tinapasamak dita. Ni Mami, intaray mi dito ospital! Leophilia. Apay, anyamanan aya, tinaramid yaw ngagkakabsaat.
Salamat ni Mami. Na ospital manan ka po kanya. Di mo pa basulan ti Bagim, Raquel. At damat basol may kini Tristan. Ni Lolo tiyag turong dito eh. Raquel, Mariel, Lolo, kumusta ni Mami? Anyang iti ko nadagiti doktor, Lolo. Kasano ti kasasaan ni Mami? Ang sao kayo kumalolo. Kumusta ni Mami? boy, Apay, Lolo. Anya tinapasamak kini Mami. Apay akas na unay apanagsinaayo. Lolo, agsao kayo kuman. Di na kami kumamit pagdanagan. Maispalpay nga tati inada Tristan, papagayam, padaanan dagiti sumarunupay a mapasamak, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Maminsan pa'y, kablaawan da kayo manan itinaragsak ken nabindisyon nga aldaw. Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti maudi apaset ti pakasaritaan, ni pagayam tayo at Tristan. Aday ta, nakaturogan ni Sofia. Piman mo't ti kaanakak. Awan ka malay-malay na karagiti mapaspasamak itaglawlaw na. Apay nga tanga awan mo't tin awag damanan. Anya nga ta, no mapanaklaangan iti ospital. Well, mapanak ijay. Awagak ni Lola Sonia. Na ibatik pa ilaan kenkwana ni baby. Diyak namin makaid na, no daak lang dito eh. Manang Raquel, Manang Mariel, Oh, Tristan. Tristan, sa dino ti ayan ka anak ko. napan ko imbati iji balay da lolo. Adamat ni Lola Sonia. Kapampanaw laang ni Lolo. Diyak namin makaid na. Kasano kat di kaybot ngaminan mauray nga umawag. Kumusta ni Mami? Kwa, Madama ang opera ni Mami, Tristan. Anya, Delikado ti kasasaan na. kaasimat ni Mami. sigod ka dagiti doktor amang tamtaming kan kwa na. Masigurado tayo lang ang maispalda ito eh. Numadaan iti puot. Kalpasan ti pan nakaopera na. Aping adda ka dito Manong Jerry. Kahit ko kumakasarita ni manang mo. Kantapno, makapagkidawak mo tiniti pamakawan kin kwa na. Kin kada kayo amin. Ambong ka diyan nalaw si pungtop ni Manang Kukin ka. Amangan no aga pa kayo manan dito ospital. Saan, Tristan? Ipanamnamak titakin ka. Diyak apahan ni manang mo. Sana bali nakapungtutnak. Pinapatag. Makapagkidaw ako niti pamakawan. Bakun konsensya ako na yan. Kapukadagiti nagpasulak. Isa pang asim ko matristan. Kahit kulaang mat. Ang makasarita ni manang mo. Talaga natangkan mo tiulo man niya. Tristan! Raquel? Manang, Sige. Panawan na kami dito yan, Tristan. Manang, Di ka madanagan. Awan mapasamak agulo. Saan kami nga agapa ka ni Jerry? sige Manang. Raquel,
Magyaman nak. Tay manugod ka matila nga makisarita kanya. Naibaga kanya ko ni Lolo ti panakisaritam kan ko na. Raquel. Sorry. Nagdakil din nagpasulakin ka. Kapuitit kina-irresponsable nga ama. Kan panggap ko pa nagipahalis ken ka. Natay ti anak ta. Jerry, Napasakta ko na itiliktam. Kastamat din ti pamilyam. Sabay ko matang pakawanak. Pagbabahuyak amin ang naramid ko. nasakit pa ilang ti amin kanyak. Marigrigatan una yan ti pusok. Kapoy ti kinadagsan ti marigrignak. Iso atong palag ti bilin ni Lolo. Raquel, Bakawanan kan, Jerry. ang yaman ang Raquel. Ang yaman ang Raquel. Iti sitwasyon ita ni Mami. Kasapulan mi ti mangandingay. Kan makipagmaymay sa kada kami. Diyos ko. Ato'y kaming agkakabsat iti sangwanam. Amo miya si kalaang ti makatulong kada kami iti daytoy ang undaway. Amo miya si kalaang ti agin kuko iti biyag mi. Ato'y kami nga umay agpakpakasi. Asapay kumatasan mo pa'y nga alaan ti inami. Amo mi nga ado dagiti nagkurangan mi kan kuan. Ado ti nagpasulan mi iti inabi. Ngam ikanda kami kumapay iti gundaway. Tapno makabawi kami kan kuan. Ikanda kami kumay iti gundaway. Tapno maurnos mi dagiti nagbitulan mi. Pangaasin, Diyos ko. Kanda kami pa'y kumaiti kong daway. Nagbalin na nasingpet. Kan responsable nga anak. Para tinasingpet kan responsable nga inami. Pagpakaasi kami ka. Apo. Sumbatam ko ba lang iti kararag ni Diyos ko. Manang Mariel, Tristan, Oh, Raquel. Manang Raquel, manananak. 30 minutos lang ang ti urayan iti imbaga ti Doktor Apawayway apan nakaring ni Mami. Nga maging gaita, saan pa yan nakapuot? oh, Kasanon no? Nasaanan nga grain ni Mami? sana mapasamak na ito manang. Amok ang makapuot mo lang ni Mami. Amok ang kabailan ni Mami alabanan ti kasasat na. Saan na tayo panawan? Saan ka di, Mami? Amok ang mangmangid na kami. Saan na kami apanawan? Di ba, Mami? Pangasiyo, Mami. Pagriing kayo kuman. Saan na kami kumaman na basta panawan lang. Kasapulan da ka, Mami. Pangasim tagring ka. Mami? Mami? Mami, kitaan nyo. Nagbulagit na ni Mami. Gawan nga agpaiso. Mami. Mami? Andan po ni Mami. Agyaman kami, Diyos ko. Thank you, Lord. Thank you. Agyaman kami ta sinong batam adagos ti kara nagbingag kakabsat. Thank you, Diyos ko. Kastaunay tiragsak may. Ngamin, nalasatam na dyan operasyon o pilya anak ko.
May sa milagro, tinapasamakin ka. Talaga ang naayat ti Diyos kada tayo, anak ko. Inispal na ka, iti pagkad. Kaslaak nagtagtagainap, nana. Nangag ko nga agsangsangit na giti anak ko. Saan natagtagainap na iyay? Pudno, tinangag mo. Kastauna iti panagsangsangit kan panagkarkararagda. Mariklak, tinalaw sa panagbabawi da, kanang iti nagbidutan da. Iti na ito'y agundaway, panagkunakit saan kan amapaay kadakwada. Tata, At dapay may sa agud Diyos, anak ko. anya day na, nana. Ni Jerry, naurnusan, tinagbatan da ka ni Raquel, nagpinakawandan. Mami, atuyan ti kanan niyo. Maan kayon, iti kasta, nadaras ti panagpaimbagyo. Siya kung timang pakanken ko na, Raquel. Asi kasumpay laang ni Jerry. Tulungan ka dagiti pinalingkinan. Oops, siya timang pakan ka ni Mami. Ngamin, nalpasan ti batang niyo. Manang Mariel, inkamot ng asikaswan ni Sofia. Siya kung ti makaamo amang pakan ka ni Mami. Ha? Unay kayo lakit din ayang agkakapsat. Kasla pag inagawan nyo pa iti panangpakan nyo kanya. Kaya't mi nga mi na makabawi kadagiti ado ang nagkurkurangan mi kada kayo, Mami. Putno reta, Mami. Ket alak na iti agundaway, tapno agkid daw iti pamakawan kadagiti adun ang nagbiduta. Ikarik, igaad kon ti agadal. Iti kasta, saan na masayang nagiti nagbanugan nyo? Agtrabaho akmeten, mami. Itikas na. Adda pang sustentok iti anak ko. Kantap na sa anak ko amang namnama kada kayo. Una yan, nagiti anak ko. Kaya tangay na urnos mi matan ti amin kada kami ka ni Jerry. Napagnumuan mi matan ti panagkalay sami. Apaman nga gimbag kayo, Mami. Manag ko na. Kat na ito yan, ti kararagsakan nga altaw para kanya. Kat, apay nga ron nagsangit kayo ngay, Mami. Kwa, luan ni ragsak na ito ay anak ko. Katagyaman ako unay kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Sabong manan. Talagamot asaan ka ama o maamang mangtad kanyak iti sabong anya. Dahito yan ti maudi a panangtid ko ken kakadagita, Ophelia. Mapalag kami na ni Amerika iti mabiit. Ijaya kong agnad. Kadwag nagiti kapsat ko. Kasta ka di Arturo. Mm-mm. Agan-anad ka ijaywan. Nagyaman ako, Ophelia. Palating ita naklang. Ngamin, jak nakartapan na kita anak mo di tapusom. Kahit ko sa anak-anadan iti space, tapno agayat kan payat. Ngamkit di, maragsakan na. Ngamin, kabaudyanan na, nagbalbaliw damat langan. Kat, panawan ka, anaragsakit iti na dagiti patpatag mo unay nga anak mo. Agyaman ako unay kan ka Arturo. May saka anapod no agayan. Yung Filiamas. Sapay ko ma, iti ipapan mo iti Amerika. Kat masarakam matan ti babae ang maikari iti natanok a panagayat mo. Ako pinagsahin ka ngayon, Raquel. Maragsakan ak lang amin, Jerry. Ti amok, katsanan ama pasamak ti gastoy. Ti amok kat talaga ngagsinatan.
kalpasan dagiti napasamak. Maragsakan ak matunay, Raquel. Agyaman ak iti panang pakawan mo kanya. Ikarik, agbalbaliw ako. Mga baruanan ta para iti napimpinta sa masakbayan. Agyaman ak, Jerry. Mala, gusto day ta na panagsangsanit mo. Ornusin kit din tabagin, tamapantay dya ayan damami. Tiyanan! Happy birthday, Mami! Mami, happy birthday! Kanaklakit din no nalipatan yung ti kasangay ko. Ay, di ta kayo ang nagbidot, Mami. Saan ang mabalin ang malipatan mi ti pan nakaipas ngay ti patpat gan mi unay nga ina. Well, Mami, kat asidag ka numot ng damanang Raquel. Ay na, agyaman anak ko. At dapat may sa celebraran tayo, Mami. Anya day ta anak. May sa akon as supervisor. Ha? Ano kasta? Na-promote kan? Tumpak, Mami. Kablaawan ka anak ko. Ops! Ang damot good news ko, Mami. Amok ang may pagpanakil dakitan nga anak. Ngamin, uray ka turturpos ko lang. Addan adagos trabaho. Oh, agpaiso anak ko. Well, Mami, naawat ka dagos itinagaplayak. Ay na, ay tuyan di kararagsakan akasangay ko anak ko. Ngamin, impanubos ti Diyos ti panakakitak pa iti baliki. Anabayagan nga inururay ko, manipod ka nagiti patpatag ko nga anak ko. Talaga anayat ti Diyos ka nagiti pinarsuan na. Thank you, Lord. Inbilang mi kas may sa amilagro ti pan nakaispal ti inami iti daydi apan nakaopera na iti utak gapo iti pan naka-stroke na. Ita Miss F adamatan bukod ko a pamilya. Kaasi ti Diyos napigsapay met ti inami ket isu ita ti kadwami a mangay aywan kadagiti apo ko na. Makita ken mariknak ti kinaragsak na ita. Banag apakaragsakan mi met unay nga agkakabsat. Ngamin, uray kaskas ano, natungpal mimet dagiti arapaap na para kada kami nga anak na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaibatiak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket iti maminsan pay Miss F, palubusan na kumang agyaman manen, gapu iti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy atidog unay asurat ko. Ket ipanamnamak ken ka, ti kanayon a panagdengeg mi ditoy programa. Alakastan Miss F, toy pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam Tristan. Makunak anapnuan panubok toy pakasaritaan ti biagyo nga agiina. Ngampudno anaayat unay ti Diyos, ngamin saan da kayo abinaybayan, sinong batan na dagiti kiddawyo kenkwana. Inikkan na pa iti gundaway ti inayo ng agbyag, iti kastakot maipakita, kan maipariknayo, ti panagbabawiyo, kadagiti nagbidutan nyo. Ket kablawan kayo, gaputan nalasatan nyo dagiti panubok iti biyag. Alakastan pagayam Tristan, ket pagyamanak unay ting ka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas.